Ima na svijetu i takvih ljudi, da svaki dan u kojem ih ne sretneš, smatraš blagoslovom. Ljudi čiji pogled nosi zlobu, čije riječi režu dublje nego nož i čije prisustvo zamrači prostor u kojem stoje. Nisu to ljudi lošeg dana, nego ljudi lošeg srca. Ljudi koji u svemu traže razlog da povrijede, da omalovaže, da ponize. Ljudi od kojih se i duša instinktivno sklanja. I zato, kad prođe dan, a nisi im čuo glas, nisi vidio lice, nisi osjetio njihovu hladnoću, zahvali. Jer postoje susreti koji te uzdignu i oni koji te iscrpe do kosti. A najveći dar je mir. Mir dana u kojima ih nema.